Tigi nagyang kaya kuba napsiksaan kalilibutan. Giyang kaya tigi na isa sa kuba napsiksaan ay makna na kalilibutan. Nagyang kaya tigi na isa sa kuba na kaliliwanagan ay makna na kena ubab siksa. Sama na to, nakay ko na malanggi din sumasa na may petos siram man. Nakagiyang ko na petos siram na anto na manimiyatir umusa. Tigi nagyang kaya kuba na kalilibut nga siksa. Nagyang kaya tigi na kuba ay sa na kaliliwanagan ay mana na kena uba siksa. Sa manuto nagyang ko takya tiro aw nung usa na supagay na niya na pintiro sa kaliliwanagan na kay kung kumasoy siran na pintiro yan na kalilibutan. Iyang managyang ko tuway kadua kuba pintiro umusa sa ikupagay na akya pakataling umayranon kalilibutan na pintiro yan na kaliliwanagan. So mini isi umanga inang padayan. Tigi na mo sana ino pintiro ka kalilibutan na kaliliwanagan na giyang kaya isa na iman to na pintiro ka kalilibutan. Nagtigi na way. Nagtigi na anto na isa bapian. Nagtigi na aya sa bapian na giyang kaya kiku basaya na miyawa patatigi na malay paratiyaya. Ugay na ad na minibaga kiyan awat ta ada mambiat. Na suat tigian so kaya pakalagian ko tawa tak nakagida membiat na anto na imiyang gulaw lang ayaping gulaw lang yan nakamberadusa na kaya sabapan na tigian sa giyang kaya kuba agyang kaya luksian na sinik sa Allah kakagiyang minirampayron agyang kutuan ing gulaw laan wata yan sa isa giyang kaya dunia. Giyang manatigi ng iyang kaya isaw na sa ikuguan ni nakalilibutan naiman to nakialiwanagan. Ito, ayat tigi na sababian, nagwan niya tigian na siya ki ini na miyatay na baradusa. Lalo na di mga pipialaan niya tinggal po. Ogay na tigian na namiya kabagak kaniyang sawata amiyang biyad sa ikwagama. Ay man na malay paratiyaya. Na suat tigian so kiyang biyad tiyan sa ikwagama, malay paratiyaya. Na nauman din na tigian mau masuk oras na pemang ni si ikwallah pemang ni si ikwallah sa liwanagan wallah agyang kaya kubur agyang kaya noksian cagi to tigian ni sabab alin liwanagan wallah sa mimbeloy akya liwanagan. Gina ibtan. Sa isagyang ngaya masatan himan to ay dapat ka sa ikukang bibawata inong mga day kiyaunutan ka o di na mining bulalan ka susuguan o agamantan o agama Islam ang tunair kun Rasulullah na ayar kun Rasulullah alalay tanong kaloy nantigo Rasulullah amurru awladakum bisalati wahum abna'u sab'a wadribuhum wahum abna'u asyara subuuniyo at tigo Rasulullah sa ikumangawat tayo so sambayang ande kisampay niyan sa pituragun wadribuhum wahum abna'u asyara peran negeniw kumangawat tayo sa sambay yang andai kisampay wa tayo sa 10 ragun nagianan number 1 asubuan agama tanu agama Islam ayaw mana na basta suata na misampay sa ayay din na 10 ragun na mipranagaw sa sambayang enokto nakagya aya sa bapian na suwata na sepel sa isagyang kutuwas kabubaluin yan a 10 ragun na malam makapan agyang kutuwa anday ni na betadian kambubulawasan yan giyang kutuwa anday ni na utakyan sa kepakay aparatya ang kaaluksian paratya ang kanyan aluksian na aya awi na akal nagubuon makalepas sa isagyang kota 10 ragun kambenoy ama 20 ragun na margen din ubangan yang paratya aluksian ay makna na miyaw man nagyang kota ko digan yang berataya gitu indakwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwata aka na kailangan nami pangendeong sumapia suwata aka na kailangan nami pangendeong suka paginuntulan suwata aka na kailangan nami pangendeong suka ginawa adun amya panutul ayaw na mapiyak wata na igira apu memegay ka aina udi na pu memegay ka ama na suwata apa may ito na yang upagay ibarat na wala yung magay ka na tika kuwata ka malumay ito akati iyo na bagan ka kigito enukuno to na ayas sa baputo
na pekala suata na dini yang kelipatan agiang kutua kapiau kapang megay. Kapiau kapang megay. Nasira tang. Jadi namandak nak separan yang suata ya. Upama ka anay pumamagay wata, ino ka na pumamagay. Di ka na pumamagay. O di nawa api asokwan kapag ginawa niya. Niya ka umaswata ka. Nawad na layo kaya napakaunot na na tiginaw me. O di nabi na sa ikamikon na siya parang di nga si pakakana. Agi nga kayo ta kilay na yan. Di nga si pakapanika. Agi nga kayo ta pakaliwa ka agi nga kayo ta. Sa manutong na ayamin ni pangandaong kasi isa giyang kutawa ta ka na di mapi aparangan. Enoto, may pangandaong ka sa karata yada, may pangandaong ka sa kaliganta. Miya pangandaw ka sa karangit sabot si sagyang kutuwa separkaw agyang kutuwa mapi. Dito ay langan na mabiatol suwata. Kena uba ini sapar wagama Islam suwata ka na di nga pakapag-iskwilaan. Ugay na mas priority suwata ka na mapaka pangadika. Inunto aniyan masabot so maranta na gusto kitutumpok niya kukan na niya. Kakagi so kapag iskwila na siya si isa giyang gaya dunia. Ugay na so kapag na sa isa dunia na sa ipan sa isa alungan amore. Ay mga na upama ka suwata ka na pakapag iskwila nga na pakapangadi yung kapag kapara apia dinian miya pasad agiyang kunto kapangadi na adin amia pamula sa giyang gaya pamikiran yan miya pamula sa isa giyang gaya puso yan miya tagu si sa giyang kayaw tekian na din yang kelipatan amia suwayan sa madrasa amapia sa ikaw nga pagagama. Na upama ka, suwata ka, na andi ni na makala, na apia da makapasad sa madrasa, kapangadi ka, ayaw mo miya pasadin na kapag iskwila, na sabot sa miya pamulaw na giyang kota para tiyaya, tamin beloy a profesional amapia. Na profesional na di keripasan sa waktu. Pwede niya kadang-kadang lima to mga profesional na akatongaw na mga ulama ugiid na kena ulama. Pwede niya kadang-kadang lima to mga profesional na miya ganad sa giyang kaya anday din nakapagagama na sobra pun sa mga ustad. Bebudero na miya makapiyapiyakan pero bebualoy sa hadis na miya kapiyapiyan hindi ni nakapigaluyan yan sa ikong hadis. Bebualoy sa handay ni na Quran na miya kapiyapiyan kapigaluyan yan sa ngayong kota Quran. Ugay na ising ikaw miya kapangadi kay magkiriyan nada kasabab sa giyang kotoa kaya pamatian. Nakanaman untuk bemerata. Nung kailangan na bandu suwata sa ayamin dauron na so agama. Na aya sa bapian nagupun suwata na makala adin yang katawan sumarata na kepakaya miya profesional abang din miya dusa. Anto na ibarat yan. Upama kami yang engineer suwata ka namin beluyat ikaw sa fluid control. Di kena ubasi upia kaya ya sa isa dunia. Kay sixer karong sa anong anamaw di ino tikawag yang ngayawan ta kakadang kau debes sugun sukarat tau kapaman ko dan kau besmaano iwan tunanon andini nakapiaw kapag inutulan naman ito upama ka miya engineer tunay ni miya doktor na doktor miya kadiktik bakong buwa ko nanti ba iya ini doktor na an madak na pagkakul ra ni no ako mi doktor ka lagi ko para malamak wak na pera anto na yung bupiat da upama ka attorney aya piaga turnian yan nagyang kaya mga lay pira kana ubaya piaga turnian yan anto na kapaka benar salib kasasalimutan kaya piaga turnian yan na anto na unon ikapakakuan yan sa pira di ayam yang mana yan na apia salimut na asar ka man lay pira na ayan yan pangukupan ilenta naman nagyang kayab tatiriman to tabiatan no sa iku mga aktor niya mga pipya na ayan na kanili da ator ni na kukumesiran na matiti nagukadesisyon ni inoto na kagi ayak kanili da ator ni nagu ayak kanili da di magator ni nagyang kutama la amakuan niya na perak kadaan niya na belak-lakan agyang kutuan din ni namanya ipagator niya daan niya na belak-lakan. Kena ubah yang mapipikirin nanti ginantunari kapag taban yang ini gaduin niya nakatiuman na rin sumong sa korte nabganakon niya sa 10 min
Kaya nagtirun yan, napagitong niya, natigin na saraguni man to, nagwagbo pa kataba na siya kaya ka, miyaka ko ako sa magatus nibo. La hawla wala quwata illa billah. So agaman agama Islam, nakanaubagina nindiwan yan. Kaayaman na mapia, nagyang ko to malalalim, nagyang ko to kalalalim yan na kailangan na ugaparu na mibgay ko, nagyang ko to malalim mo. Naidapat ka. Ande ni na saka attorney. Piagator niyan kasi aki utong. Nadaan ka aliaga-laga, kataman sa walayran na miya pesan yan, nakagiyang mapesan yan, nagmabuba ka benar. Ato na yung mapugulaw lah. Nagyan kaya tintinong. Sagyang kaya masatan na yung manto. Na inuto. Nakagya aya sabab na sumangawat ta na damambi at say kwagama. Na miya kalamamu na ator niya sa limbut. Kenau ba ator niya, begator niya niyan suka sa limbutan ka ator niya sa limbut. Alam mo no mga sa limbut na ini panalimbut yan. Anoks? Dalam umangawat ta, aande ini nada taranan, na nada akat tegum piau kap peguyag-guyag inun tanan yang kultura rangin wallah. Nasir kata mi mantu. Naigira namanya kadang-kadang nanuksadnya di me perigala muswata mata nanti gina wata aknai. Attitude mo matigasi ulo. Mata nanti gina wata aknai attitude na niya karata-rata ya dan dikesubu. Ati ande manaya ka kesubu engkau. Ida ipun sa maintok na taman sa miya kala na dang kau din miramuding suwagama. Dang kau na may sugu suwagama. Inonto. Na maintok pun sa wata kay karirigan na ayat na ipritan kau na sirpo. Miya kala sa wata na ayat di kau di pagimentayan nagyang kaya sa social media. Miya ilay niya nagyang kaya sa social media kililekas na tiginayab sa mapian nakarkas. Miya ka naman muswat ka na talkas. Kadinya terimaan uban yang kasap pengiswaurat yan. Kakanya ayang apipikiran yan nun nagsukasa pang sa aurat nakainugrante. Kaya ko na profesional nagyang ko tapkilay sa aurat yan. Gina. Ibtatano sa isagyan kaya masartan naman to. Udi. Na upama ka mamaswata ka. Na namya kala. Na ayan na mga layukian na malangon din na mga lalo. Nadingaw din kisa paredi ka di pagipagununta sa ginan. Kakuan. Api ang mailay nga so kalalalungan o di pagununta wata ka na bangon magtiri. Mga lalong mananak. Mga pangingilak. Ay magbuwa minto ko mimbalo ya pangingilak si wata ka na. Ay marginong. Naigira ko na madiniugi mo kaya kalabuson yan. Nangamay ko. Ay kaya ilay niyan na kaigira gagawin na. Ande ni na buaya. Di ganyan pwedeng miya patang. Yan na. Kailangan na mapengen daw tanong so, mga watan tanong si isagyang po to mapiyang. Pagkisapar tanong si iku mga watan tanong agyang po to marata. Na aya mapiya, na aya ipendi daw tanong si isagyang po to watan tanong agyang po to mapiyang. Adna loksan. Buwanin na. Sang nagyatigin pinuturnian lang. Na ini kabube-bube ang nunuto. Sang nagyatigin na. Naigira tigi na pendidaw ko suwatakan na ayam pematian akan na sumimumuray sa kana Quran. Ay mana na kiyan na kana tigian suwatakan na lang na muray sa kana Quran na ayang non na ipigidida. Sama nunto na apiapan na ibarat na kwan. Yang utay ni didaw niya non ugid na kana ubas. Yung tiping gulaw lang ka. Kana ubad taro mga sahaba Rasulullah agwen niya matay sa Rasulullah. Nantunay si Wairang. Ayah bimbuban uga para pidetoon. Meluin akhalifa. Apakah sabihin sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sundudu nun so qualification. Mana na nudu nun so kakapakayon mo kadeto. Ini rekomendar so Abu Bakar kakagia sabab cay sagyang kotoa anto na ipaganero. Ayah kini rekomendar ko Abu Bakar ay makasabi ko Rasulullah. Nah sekanya ni paganay mag-Islam. Kau tu paganay mag-Islam. Kedua, naso Abu Bakar naguan yang transfer Rasulullah na ayan yan ini pagununta. Karena sa kebubayaan Rasulullah.
Ikatlo, so kiyap mairaju Rasulullah na ayaw pagampagan na yung manging benar. Kaya ko isi uno, hey, Abu Bakar, miyanging benar kari ko Rasulullah sa miyakasong sa Palestine na miyakasong sa langit dati ginaway. Auto. Yuto mamikiyap tirong sa Siddiq na manging benar. Anto na penipad. Anto na ipad. Sa iko kaya sakit to Rasulullah na ayan yung bigan sa autorization. So Abu Bakar tingin na so Abu Bakar pakapagimam na kan pasi sa giyang yakap kesakitan. Ina manuto. Sa manuto na ayam niya sabut roong na sudah to naukam paru na kailangan nakapagimaman yan sa pagtaw. Yun to'y katiblian. Na dapat ka mga day, dia ngaya ipun sa bariw, mayor, gubernador, makapagimam sa masjid. Pati umandang lagi sumsa masjid. Girawa na adna mga tao tabita na adna mga dito adi pangusetan sa masjid na sa kanya na diru imrak saliw. Adna andin na dito mailay niya nagyang kutuwa mga seminar, mailay niya nagyang kuta di sa sambuyang nas kanya nagisipong sa orat. Kaya pipikir niya sa ginawa niyan na dapat raw takir balik. Madak di gina. Ay layang ka na dito. Na may layang na sisiurpan. Allahu Akbar. Sisiurpan. Sama na ito na anda man kapakapiginuntulan niya. Tiroon ka mauntol siya kito. Mismo suwala na niya paginuntulan. Tiroon ka siya kito na mauntol na dito. Mismo suwala na liyalim yan. Inuto. Hindi sugu uwaga masuk asa pangsauran na di man tao suma pangsauran kasi siupat. Naginan. Nagyan na yakada to. Na egira adaw kitse kumapia aande ni nakiya ko au nabked niya so fitna. Anto raw ni ked niya paganayro. Nabked niya so di ka pakatutulakan. Nagyan ngaya di ka pakatutulakan. Na isa ng akatatarasan day upang ni. Pepikiran niyo basta asotaw na di magitulang na diterima ang supang ninyo. Ayakatir Rasulullah, la yahillu lil muslimi ayyahjura akha fawqa thalatha ayyam. Dikepakai, dikehalal. Nah, sama nuto na ayat na inusarro wa dikehalal na anto na ano ni sumpa kau halal na haram. Dikehalal sama nutong na haram seiko muslim uban yang tulakan so pagarinian sa kalawanan so telugawi imanto kata amya kapiran ragunag yang ngaya tiap pagilik siya sa mayor pero makatutula-tulak di makapagiginawan ay number 1 amya katutulak nasukul kalaban na kaban na may lain yan so kalaban yan ay dimisya inajib pati mana nga ako nah kadua miya katutulak ang mga lidir. Kakagia si isa yang ngayama masatan ni manto miya kadak-dak lemah memilih dir sa kan nilidir. Enoto na pikian nagupuon na dia kan may panggilangon miya kuwakan. Kauto kakua arkia. Nah, isaw no to. Natama ni manto na ada mga giginawan. Ya kadak-dak si isa yang hayak wantan. Ada mga giginawan. Nagyang kanan ay sinanan napdanan sa katatarasan day upang ni kakagya suntaw adi mamang niya mapasang ikapang itutulakan na ditirimaan agyang kutapang niya ibu pekasulid sa surga ayam niya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tingin na la yadkhulul jannah qati udi na qati urrahim di pekasulid sa surga sotau ama pasang ikapanulak sa tunganay niya. Iwan pa kasulod sa surga. Nah, so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalalay tanong na ikalon. Okay, napagaloy tanong agi importante. So, kaya tidawa sa Uhud na adna inasay no Rasulullah sa giyang kuta puro Uhud, palawa Uhud mga pamamana na yay niordir kira no Rasulullah na ubasiran ro uwawa. Ugay, chukya tidaw sa giyang kuta buba na mailayag yang kuta mga pamamana sa giyang kuta liyawawa palawag yang kuta mga pediran sa giyang kuta kabuba na mituban sirang
na kaya taguan sila nun sa siin. Tigilan na sa katan, wagin na gibuhatan tagutan nun sila, na nagyang utama nga tinong ako, tadi sila nitiban na dara katano. Ayaw ko na siwa, giyang ko tuwa, maasay ro na, miyawa sila ro na tumipad sila sa buba. So kaya tipadilan sa buba, tiyabidu mga kapir, agyang ko ta puro apalaw, sila ni miya kapamanasi ko mga Muslim. Na anto na miya resulta, ayam miya sahid, miya tay, o di na miya buno ko mga Muslim na 70 katao. Ayad na uluan, miya sahidun, sa isagyang kutauras na subab pa Rasulullah aso, Hamzah, miya sahidun. Bapa untuk Rasulullah kebubayaan yang ko mga bapak yang inuntok, nakagiyag to isa mampu abad aso yung portaw si ko mga bapak yan namanya Islam kagi so Abu Talib na siyemportan yang so Rasulullah da pag Islam ugay na so Hamzah na siyemportan yang so Rasulullah namanya Islam kagi ako na mapasad coba tidewa anto na imiya resulta na ayam ya resulta na sumon so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na paman na pamakasi era katano na pangagirawa pumali lagi nakagiyo pamakagiya kaya mako na desiran si awak na bay 50 lah okay nakagiya sabab sa Rasulullah na nabi na niyayawian o anto na unon makataling maun asugon so anto na miyang gulaw lang kagiya ko na den react so Rasulullah mana na den yan utukuan ka matitigriyan nana niya kong Monsu Jibril alaihi salatu wassalam nana anto na unon ni piano tulunok Jibril nagyang kutuwa katiru wallah sa isa Quran sa ayat pitiru o Jibril akatiru wallah nagyang kayat tigyan na fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fattan galidal qalbi lam fattu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin sabab patig wallah ya Muhammad kulimur ka wallah namanya pakal magkakasiran upama atigura wallah hey Rasulullah ka perangitan kasiran sagyang amiyang gulaulayran na pagawa kay mana na minatang ira ayat pintir wallah na fa'fu anhum relain kasiran na tigu wallah ya Rasulullah ya Muhammad wastaghfir lahum nagpangnin kasiran rakan sarila wasawirhum fil amr nagpakip musawira kakira sa manuto na upagilaya yang kunto ayat na naman ka ayat yakaw na wallah na fa'fu anhum relain kasiran enuto nakagiyagiyang kutuwa mu'min ko kapupumang niniyan na amay ko disiran makaprilay ka makatutula ka siram na ditirimaan agiyang kutapang nila napiyakaw na wallah tingin na fa'fu anhum rilay ka siran ya Muhammad uriyan ukarilay kira no Rasulullah wastaghfir lahum na tigu wallah apang nin kasiran rakan sarila ayam maana na ayakaprilay wallah sa isagyang kutuwa tao na amay kurila aniyan agiyang kutapaganin yan enoto nakatipu mang ni kasarila sa ikwallah kamanta o kamakirila na di gamanta urumila so ayak kailangan na amay kapumangan ni kasi ikwallah sarila na sumambusuan din na miniprat na maakan na karilaan ka kagyutoy maga nakakatarimaa sa isagyang putua pangniniw nagugyang putua kapumangan ni kasarila ginan isa resultan yan nagyang kaya masatan iman to na inubsi upama kapingin sa tanong to na made nga marik na kaptiri masagyang kaya tiw pangni ato na made nga makatataling umagyang kaya tiw naginan ipamuntosan niya nagyang kanan at talo na mira uraon dinana paganayron nagupuun sa manusia na mafit na sa ikutamo mafit na sa ikukambubawata mafit na sa anggudalan sa kadato na sigura dudin na pakataling umagyang punta tiw wallah nagupuun ayam marisultan yan nakambubuno ay nakatutulak ka na pagkara na mambuto sa isagyang kutapang ni wallah pangnitano sa ikwallah sa diniyan ng katirimaa kasabot sa isagyang kutuwa ande ni nasotawa ni makitutulak ka na di mambutirimaan wallah yung kutapang niya misabot sa na pangnitano sa ikwallah
agyang kaya pa magpedatan na belasan yang tertanong sa ingaran agyang kaya pamilya Abdul Hamid at maka didar basiran Augusto Siro sa isag yang kaya mga peda ingat sa isag yang kaya dunia kaya yung pertama tatagu sa isag yang kaya pimpiran ingat sa dunia dan tara perang tagu sa isakwan Saudi Arabia gusto mga katatagu tiran penting tanu sa ikwallah sa siya pansiran wallah nalayon nagupengin tanu pansi ikwallah aande ni nafsim urakan yan siran sa rizki sabab kumailay tanu yang kota panamariran nagupan nagkamaniran penting tanu sa ikwallah mapedek sa isag yang kota pangagal tanu mga pipiyang wa aqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah tangka marayag lagu masagugud yang ngayak ya pamlagatan sa ngaya alim tanang malay panahon taman sa banda ya mapi ang mga utinan na kuan pakisiran yung ngaya iparesyo kalim na so kakaturon kasagudi sa yang ngaya inabi niya tanungan daw Haji Anissa pakisiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kaisian din ibarat yung kaya kuan na dito ibarat na kuan dan yung paginuntunan so dito alin nanto na ba miya kalala adusan yan sudah tu nagugu dia di paginuntulan sudah tu ni mihala la dusanya. So Umar bin Khattab na ayak atirya natigin na sayyidul qaumi khadimuhum. So atigin so datu so magbubalo ya uluan sa iko mga pagtaw na yutoy talasugu ira khadimuhum talasugu ira ay mana na sa iko tay mo Umar bin Khattab na gira ko nagagawin na palalag sa isagyan ko tapaglutan na makagugiya Madina tanak na kagagawin ayaw ko ito sabab na halaki ang sa ugugid na tigin anami susung meron pa nga unta sa isagyan kaya paglutan na makagugiya Madina sa isagyan kaya kagagawin ya dia kan na kuwang andeni na dia kan maila yun na dia kan masisiyap na may isirakan sa alungan na mori so sa din sa kala kadato ka kala aandenin na pagtaong ka na lang untuk kada kalay pagisir kasi sa along na mauri. Di tanong kalilipatan nagyan ko to hadis at tigyan na al-imam mura'in wa huwa mas'ulun anhu. So at tigyan so imam ngoto imam na magpedero so kanawa so imam sa ikumas gito. Kagyan ko to imam nagyuto pang so mga dito. So at tigyan so imam na nasa sa ilan niya. Ando na isa sa ilan niya na nasupag daw niya na ipagisiun siya sa sailan niya. So mama na nasa sailan niya na tigura sa rumah ka so pamilya niya ipagisiun siya pamilya niya. So bubay na nasa sailan niya ka so wala yo karuman niya na gusto pati putam kanu karuman niya na ipagisiun ito. Dangon ito ipagisiun ko kapangataling man yan sa atong anamor. Miya kalala dusa agyang ko ta mga dato adiran pagkamu ayanan agyang ko ta kipaginunturan ko pagtawiran. Nasri. Sekarang sana. Tak. Ini ipagsagar ka amay kaso pamilya ta na terong taon na niya kay didikadi kami bubawata ka na panambuyan ka na epo kapsun sa masjid na giradyo maat na isusuldata na terong taon buat sumbayang na epitero iyan na buebo kapsun nga narwaro pumusya tanako atikir na kapikir tabun na tiyak na baginan na awak arakan ako ito makabugawa ko ako tapilay tapos yun ganak na di sudah masigita na di makatunwa pamikiran ta nato na upo kagi agito niya na alitero na ba ebo kapsum lang narwaro ka po siya tanako okay di sembo yang sa diyo mat di mat Okay.
Soka pamilya nagyuto ba o kasuitan ni nanang tapitir ura sa lula pitura kakagi malam makapenso pamikiran no wata na para paunot-unot kulok siya. Igidap man namya kala swata na paginayron na ginan na kanauban yan ungkira so kasumbayang nauban yan sa sangka ayaman ta na dinilipundalan kapag ginayron na bukal ikadu na madidiray nun. Kaya ka rin naun sa naubas ka niyan na maulong sa kapir nakagidi simbayang sa diumat. Nasama nutong na miyaw luguto sa pumbukal agu madidiray nun. So, yang ana nadantaranan na aya importante kana manuba tiga awaka. Kakagi paganayron na di simbayang madidik man na di simbayang sa diumat. Aya mo sawiraken na aya kailangan na keparon na pengangapedi engkau. Ibarat wata kai karitang mo upaman na keraungkan na kuan andinin na upama kamataya ko na makanaraka ako kasabab berkah kakagi digap sembayang agi man lagi yang kayaman atau na dengan kebaas ingong kitigilan agi yang kota ko ang bukun kau tegilan na kepaya digan yang perhatian kadua na ada pernah tahu basta aluin kau nagi yang kota ko na ben kiara rangite api ang pengulaw yan tigi nakagi aluin karang din na kuan. So aya mapiang sa gagaysinan na pingnin ka Allah. Sa ayat tirun kan na umangka sibayan na tigaya Allah na turo akong ka, turo ang kaagiyang mga pamilya ko, si kumapia. Akna uba mustahil si Allah. Ada ka penamada sa dunia na turo niyan. Udi, nakna uba mustahil si Allah. Amada kasi sa giyang gaya dunia na inyan ka. Yan nung kaya turuan. Yuto. So Islam na ayar kaya na ditanu pa ang lipatan na ditanu diduan agyang kota Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Higidap manadigan imamang ni sa mga sunat nagpakaid na branaw dingong digatiro saya Allah naturo ang kaagyang kayawan taaken so mga pamilyaken so pamakadem na karumang ibarat di sembayang so karumaken kaaya penuru naswal la kakna ubasir ketan apiaso Rasulullah na pitir unwallana tigina wa ma alaika illa balagul mubin aya mana na pia kata na wallahi abu rekah Rasulullah na kapanampai isumpay Rasulullah na mismo sudin so bapa Rasulullah kebubayaannya na danian matur so Abu Talib pamanap kebubayaannya na danian matur pitiro Rasulullah ya pikir hey bapak ko na sabutan Rasulullah ilaha illallah dan yan matiro na tamang sa kay kumarata ginawa Rasulullah na miya ginaw so ini turun wa makta ayat tigina innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah la yahdi man yasha mata na tigina ya Muhammad di tinggal di maturo so tawaf kebubayaan ka ugi na so Allah na keturo yan so kabaya yan nakaturo yan kadua pernah piamangan ni Rasulullah tigina sabutan kaso la ilaha illallah kanakan ska masapaat si saalungan na maurin nanadep no tumatiro Abu Talib na miya kawida kalau Rasulullah nakayunta din yan matiro so la ilaha illallah miya alo yo wallah tigin untal den tigin sa iko mga nabi ubayran na may pamangan ni sarilaw di na masapaat tiran so kapir sa apia miya karaniran ni kira si isa kagi sabab si isa ginatama na naso Nuh alaihi salatu wasalam na mismo ataya mismo ataya nakagiya ko sa ganda Nuh nanti kita ikarita ko na pagda kasi isa giyang kaya kapan ay ini sebagu ataya natigin ama ko lain nagsigil dinan siya ko gud natigin so kung sa giyang kaya panaw kay ko na miya kagirahay kad na nang natigin na kwa pamanap sibetan yan kakagiya pamilyan yan ay ini sebagu Allah natigin na innahu laysa min ahlik mata naskannya natigin na ubang pamilya innahu waladun gairu salih kaskannya natigin na wata akan na ubah mapaparate na naman untuk nabi yito o Islam ay mana na sa ikumay to awata nagkapakay din na ipangangalak kaon sa ikumiyakala na di nga may pangangalak ka may pinangay na tuwangan niya na ayar ko Islam na paganayron na ipamangning ka so pamilyan ka kadua na yakap peraw kitang kau na ungangan amapia di nga pangirawi kwa
awakah kaya upama kapakawangan na ubed-ubedin ka sobrain. Pero 5 buto. Nah, aya di ngaw di kuanan nagyang kota paganero na indudun kaum sama pia. Kadua na ipupemang ning kasi ikwallah satu unian yang utama. Pana general ya. Sang napi antun adin mangut teba ko sama segit. Nana igira khutbatutan yang koto adna duon na dia kan kelipatan ang toa kapbeti ang pagaw yang corona rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Enoto nakagiya uba kalong na so watata nanapturu Allah. Gitu kailangan ro. Siya buto. Nanawan at benda-benda bisa pakai itu, antap ni pakai itu. Dah, ni alhamdulillah. Nasa dia, kita pakai itu. Ni sana saya, pang pakai pintar. Alhamdulillah walillahil hamd. Sahabat Islam yang kaya kan hubungan na pamikiran si Islam yang butuh apa ngun. Alhamdulillah walillahil hamd. Sahabat si Islam yang butuh kapaguluan na si ko ginawa ita sa nakawataw respektan tamian o ay kanya sa utay nila mabalin tamamuluan o ay na si ko pamilya ta na rala detang dito kapya dia kaya kakuan sa pakai se oy katawan tanong din na dia butuh pakai se asan sa kapku ni kasat yang muta Islam kilo manaya oy na ngot ba na si kapku tanong na batanong ni baba kawan at ka nagtanong ni sa mga ulama tanong san sa kapku kuan na sa stila mo tabalas nagtitin ako dito kapag kuan ang dia muta makian nasaktay nila pagtas sa diyan kaya nang seminar Nabiya sabihan kaya mata napakulat sa may oy. Miya pasa din na kami kuan na nakakingatan tan balabod na hindi ang kaya kuan. Katimu-timu oy nati pagkanatan sa kuan. Dito alhamdulillah miya dusa taro. Alhamdulillah. Oy, nagugyan niya mo to tabang tas ko pangerita. Oy, adi ko tana niya sa paat na ini ko antan niya kaya sundot. Miya destas iko kiwalay oy. Na may katang na nagyan mga pagyan ay girang dita di pagulong-ulong ato nga matama ka Deo nasita pagulong si ko alhamdulillah walillahil hamd kakalaga so tuhan ay kanya mapapabakan na dino nga alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu oleh kami salam alaikum mapi magtapay si Yan kaya kan gerbek sa agama nana gitu ba tiga din kikuan ni tiga langon ng pamilyang ka na mapakapesyon ka. Ang to ba tiga na sodok na kagisagidan yan suwata yan no. Aplang natigin na ikaritang ko na pagda ka kanyang raya berko. Tigi nama nakiga di debunan. Ato na yang gulaw na fahala minal mawji fakanat minal mugrakin. Eman nakialatan sila na tiguan na sabag namanya benci kuminigan suwata uno miya kagidaw so no si ikuan na tiginakad na nagito na pamilya ko ay ni sabagwan na natigina innahu laysa min ahlik innahu waladun ghayra salih ano ba nga natigon na pamilya kamata nas kanyan na wata no ba mapaparati yan kaya di gagil baga sa agama na pipikir tanu adna surukyan na pagana ya surukyan apagalang reka sa mga pamilya. Ay, nung kap na idigo, kaya sumudan man. Ay, nagagalabakan na kanagyan na. Hubungan ng may suwa-suwa. Na namin nga, dagyan ko tuwa ko. Galabag ka mafia. Ay, dapat na, bangad nuto, bangad nuto, pamakakuan, na pagkasagidan, o pamakadigay ng pirateya, na di nga, hindi nga, di lang nakakapirateya, kakagiya, suwala na, yung pinuro, naubas ka tanong. Okay, nagagalabagan ka, sugalabag ka, kakana. Kaasar ka di tanong mamang ni sa ikwala na turu tanong niya. Iyang managyang ko to akawambelo yang kasagin ng tiga katepel nga rin ko na misoswa ka mo na target.
kansiran na kuan ana gitu mapia kate katawan kad na gitu na budiu ka saitan kapakapinaitan nga niya natin minisosokol mabudi ka manaitan ako kami madu saitan suman so saitan na aya kabaya yan na madakalipad mabudi kuan sang iya kontrakat kia tiru saitan kad na pengening kur ka langun o buwata anu adam nami pagbedakan ku neraka na aya ini sebegul lana sabu sapirat ya kau sabu sapirat ya kau sama nutung nah mana nama sosaitan kagi gupunda barat yang nadami pagbedak yang neraka lagi ti sabab pamailaitan sa diang ay masatan man amya kadak-dak na pirate yan yang sosaitan kakagi sabab sa diang utakapanan na maro saitan na yan na dinian ulaw la nagyang kontoa kuana kebubayaan ng puso ka akakuan kau kakagi para mi pagbedakan nagina sa katano ayar katano na basta agama mapia na di tanong din na kebutan ni pemakaalang mga giraw manaya ka ayar ketanong na dia kota di tanong di kanggel berasi umapia ka antanong pekakuasa banas so wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagito alim dari yang dalim awan. Dua tan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وعد ودها وأهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يحبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأخيها بمعرفتك وعمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagyuto mga akti, inshallah, si mga pida mga gawi na makatutunan tanong po si sayang ay darpa tanong si sayang ay Abdul Hamid Islamic Seminar.